Serwaa Nyarko Girls Senior High School SRC week wom edian ene eye day 2 na energy yi wom eko float wom di free wom school no e de nante krom ama public no ehu senior wom SRC no esi eko na wom de be fema kodu mensia kotokofie no ana wom ede clean up exercise je aba be so apepa ho cleaning ho proper ho no na se de penifo sika ya no se wo yi nyameso mpa free honoma ahunidie na wo ho eno na Serwaa Nyarko Girls Senior High School wamo etuomo ehu esonom se wamo SRC wiki wamo ya mayi wamo tawo keke wo be siesie fie na abonte na se na public no ehu se enya de suanko a na mo se di won hu ni enso eti se na misika na fei ana ye beju menhia kotokofie a eye menhia na Serwaa Nyarko fo wamo abeju hanum se wamo de clean up no ba be hihye so enu nti mepe ebimo ni ye ni o ma hyeche nkomo de nti a wamo ede free wom school moton ebeju menhia kotokofie ha menya mienu e wa hanum se ye no ma be hyeche nkomo ede afa clean up exercise yi ho madam your friend say Manhyia Mohammed. Oh yeah, dear wo school mo ho. Me SRC vice president. Oh okay, nice one. Na mpacho so Shafra, SRC president. Okay. Na ene day as part of your SRC celebration, mo ye day esi wonom say mo ba be clean up exercise. Mo nya baby a ese ya nana ohene fie menhia kotokofie. Dey na emane ba say mo ba be clean up exercise no wa. Mpacho me da se. Serwaa Nyarko e ya de school. Nti emre bia no ye bibia ye pese ye ya ade a be benefit students no na a benefit community na yeti mo no so nti yeti na se ya na se da bi se ye ben menhia na school ni ya de school di ade nti na yemba na yembe siesie wa nti ye bota ye nyina ne se de da ye siesie ye school mo ni empate mo no ene ye de aba ya nkasa ye fie menhia ye ba be siesie hanso yo me da se my member vice president for vice say ye ene SRC free honey clean up exercise na mo be pese de bia mo de clean up exercise ebebe bi ma na se ene nko a ana mo yes clean up exercise Oh, see any opportunity ne dia de bia e betimi aba weekends no class Saturdays mostly your free time e betimi aba be clean up exercise no enye nne nko a. Okay, as royal ladies there will see a proper amount of you say why come as the be ya rubia and spread it to malaria ne ehon kekan nti eden ya be sa ba biom for clean up exercise. Yo na anopay avie mu ye clean up ye say ye hu float amokoye na nwumre no so ma member president so na nwumre no de na ebekoso e wo mu school mu ho Bacho ene enwumre e story by the fireside ehwehwe mu no tete no na yen nananom ye maame no omuni ye di nkomo ka brabo mu ensem abakosem nyina atweye abra ye nyina ye twahia e wogya ho nti ye maame no ye head mistress ye senior house mistress ye house mistresses ye ne omu nyina ebetena se egya ho enwumre na omaka brabo mu ensem abakosem ene nyoma esi tete no empobra na ye ne ho nyina atweye enta we say for vice president and our president and ye ne omu chichi nkomo about the SRC week day 2 ye clean up exercise floats and then enwumre no ka storytelling enti na enwumre no so ye de bebre mu de be sie bia no ye de ba be so mo ma me akoso jemfu a Sunday enemy di Opemsuo radio Opemsuo TV